спорта. Начинаем торжественное подписание соглашения о всестороннем и комплексном сотрудничестве в области физической культуры и спорта в части подготовки спортивного резерва между муниципальным районом Чурапчинский Улус и государственным бюджетным учреждением Республики Саха-Якутия, Республиканский центр спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия. Слово предоставляется директору государственного бюджетного учреждения Республики Саха-Якутия, Республиканский центр спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия Спиридонову Леониду Николаевичу. Спортсменнар, он отвечает на солдат сахайна спорт улус качуртулова булган баккабар билет. Колкоду точурчига билерге спортивная школа, дебютный бедро школкинатынан колкоду спортивный институт бар, колкоду училище олимпийского резерва бар, да спортивный одилар это он оттон билерге колкоду точурчиттан биги улу спортсмендар бөт олимпийстер бөт эрчелер оннотон үйден сайтан таксы өтсүлдери болор. Мына биги бүгүн сүндаган өрөбөт бу Чурапчулова бу спортивный кийин Сагайрын жибиндеме командатын белен эркири гыттатын сөбүлөн терсе кепиттергер Андрей Тимофеевич школга мактап дебин ондан Чурапчу найлеген жонугар бартыгар эме улханага дөйдү. Бу соглашениятын үлели түгенигер табиги түгөтөн күч кеме болуп бот. Ондан улускаттан бак мероприятиялары нете принципте этеп бар. Ондан бу теоси амагыра калбакка дина делага үлага камнаска тагала болот этеп бар. Слово предоставляется главе муниципального района Чурапчинский Улус Наговицыну Андрею Тимофеевичу. Уважаемый Леонид Николаевич, бастан турен егеме баргытын Чурапчы улугун жонун сәйкетин ататтан о күстә ханаттары бәгәңге Рагнинан титигисин ягдыгы бит ялтер ханнас катыгар сетилер бар. Бу кему комплекс толуаталада нәнәфәр республика спортсменнарын сосайдытыгар онна араскырак тигерге сетилерге умурбут көмөдө юда өнөтөрдө алхан десенебит. Бу егер бир Чурапчы жөнөкө спортсменнары бу комплекске кирендер жарыктанан Kendiki hızlarga ulumdan kurakteyilergen baktık kaydыбыт, ол kurtuk tutun üyebilmeti yemin manacılattığımız sportsmenler bu ikis mesle olduklara bunların bu ama ultulunut oyunlarga Çurapçuluğu havası mesle olandılar. Onun tügenden tuhanamın bu diye sportsmenler bu hakilen jarıktanlarga haydalarga onunla kayını siteylerger Ege коллектив көтемек көмілес бүтінен мен коллектив көңір ғалайар чығытығыр Леонид Николаевич Кабиев мақпалды тегдеп мағырабы. Онықтан етіндіктері тәмдірін дерсі ендігі дүттігір бұмандық әлбәқ оғылдайыға онына жарықтаны қасамы сөпті ұсылығыға бір республикалықтар бір ұлған соғытақ кем оларының Roman katılımı gibi söyleyip tersemmet özellikle bilgilerike kullanımı onun tümüyle duran barada uzun sportsmenlere setiyle kullanırlar. Manına kayını uzun kavga turanlar var.
этеннатын негативен даганы аңырдас республика бакка Россия bütün аңдарды тагына спортсмендар шурапшыттын үйден сайдан сарсалдарга эге бу коллектив комплекска яга көмөлөк болду деп турамыз бу сөйлейге ибаттабыт onun tümülden turan derevli jona olar bu koydan eklekten bitenden tümülden turan manna üyetiger orka zeytana gülde alakan jonlar sportsmenler usulünün uçuştuğu dolar onlar var derdi onu koytuyor şey baktık nastiği çıkarken manna kesin satüre Yomutun tolları zirkta havalar tınıya bağmalar çekilip bir biletete bağlı gibi tanıtır sonra medyetten bu sportu problemi kültürleri grafikler diyenleri gibi hasta bu söylenen kültürleri kültürleri ondan sonra söyleyin Türkiye'nin yanlarının kalite bilgileri tecrübe çokluğuna bakarsan veyalet yakın hamles kıtımları altas kulakları bakar onun okulu terimini bence bilgileri ona atan tuttukta hamle kulakları şurada çıkıyor tekrar küsküne yol boyunca lezzet başlamaya zaten bir koydu onun tecrübesiyle barakmeden yüz mustafalar doğallar olduğunu muskafalar olduğunu Республика спортивный olarak республикалар üçüncü siteyler kelenler bu spasimenler bu söyleyeyim Sesötül eğitim aradatan bu şebaretlerin mustafalarının dağıtı bin ondan siteyler var. Начинается подписание соглашения. Со стороны государственного бюджетного учреждения Республики Саха-Якутия, Республиканский центр спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия соглашение подписывает директор Спиридонов Леонид Николаевич. Со стороны муниципального района Чурапчинский УЛУС соглашение подписывает глава Наговицын Андрей Тимофеевич. Подписание соглашения заканчивается. Спасибо за внимание. Приглашаем всех на общее фотографирование.